ağaduydu ulu seriden kırdıqlaqtara dıl betelenlere, seri kemin oğulları, onunla Нюрба koratın oluqtaqtara. Нюрбадағы государственный көсілжар драматический театр коллективинатыттан ağaduydu ulu seridігер күйі күнінен ис сөйләп бітіттен итийтік істінлік ағардылыбын. Нюрба театрын сери кеминәғі үлетін туғынан жүхүйіні анайбыт. Тегінші 904 сыл балаған айын 6 күнігер Нюрбаға 2 государственный колхозный театр бәйетін үлетін сағалабыда. Бұл соған сағаячыннан Саха АССР өтелі ағартыға Георгий Парфенович Алексеев, директорынан Михаил Александрович Решетников, режиссерунан Марк Дмитриевич Слепцов анаммыттара. Сайын сатылан турдағына, ұғық сағана, саңарылар театр үлеттерінен толпыт сөнілер, Нюрбаға бүлі өрісте кәлін түспіді. Төрсер жон олус әлбәқіді. Кенелер орталырғар партия районнағы комитетін бастығы секретәрі Константин Матвеевич Романов, район советин председателі Иван Тимофеевич Савинов баллара.
Көх Нюрба кыржағыз кытылыгар керекем сағаламмыта. Нюрба театра ағылыбытын туғынан үйеліләк сұрақ бүлі кытылынан аянны турбута. Театрын бастакы быхын Николай Дмитриевич Слепцов тобулаха сурыйбот селкор семенден драмата аспыта. Итикеннеттен утуусубу Степан Ефремов кийлик кергеттері, амма атчыгыя сетим быстыта. Сорун омоллан күгүрус Степан Ефремов иниби спектакльлері турбуттара. Нюрба театра олығын булан, аяр үләхеттерінен толыру қатчылан үләті тахарылақтық сағаламыта. Оройонға улахан ұтық табылынылан іспиді. Қаннады тейделер күйділәқ күнді ылжыттарынан болбуттара. Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Дейінші 945 сылардағы ағадойдыны көміскүр ұлу сериге сақа селін алтуоттан тақса түйінші чулу олаттара кығыл армияға үмірілі бұттара. Нюрбаттан барачылары баянкама жеті гармониян колоннаға стройдатан әрге артығынан өріске келдерін. Борокот соғыр баржалырғыр олырдың жүкускайдаталлара. Дөрөбіт дөрүт бортарын, жиелерин улаттарын, аймақ бележонларын қалларан, жөһе айманан аттаммыттара болой. Sos soğuda beyge kalış dökmüş, iyidir. Beygi soğuk bütken, iyidir armiyedin, ondakini kos konyokları, ısısırız teritoriyetetlerdir hastağın bunlar. Bu, evin kılda kalançılar. Ben toplandılarından serpeni, oturup, Bahan bu yemek, Kur'an ornatığı bittir zaten. Bu, yolun vardı, Mariye Hanım'la, Eren'in doğrultularını, benim millet ornatığı oldu. Enelen bin baba baktın, Ilga halkında yüz böleyek bitken, Erenlere bit, Turgut'un komünistik partya. Turgut'un komünistik partya. Turgut'un ulusik Stalin. Turgut'un ulusik Stalin.
Daydılar, üste kanla sansılcar, üste kanla ayıgar, site onno sütü bulcar, site südam ayıgar, sibir ulu dolaklara, siller dileriyle, tundatıyız valaklara, torunlular sergen, üste kanla sansılcar, üste kanla kayhar, site onno sütü bulcar, site sıdam kayhar. Birli faşist balığa, bir çavan küspüdün, kıyısırdım caralığa, bir gele kuskudun, üste kanla sansılcar, üste kanla kayhar, site onno sütü bulcar, site sıdam kayhar. Ие дойду көміскелігер, театр әрджоно тұтыспытынан кереті фронға барбыттара. Театрға народ героизмын кыйыға әрелін көрдері спектакльлер тұрырылы бұттара. Нюрба театрын үліхеттері, ұрыққыларын ағар өссер тұқтығыяна бараннар. Бұланнақ маршрутынан толыру сылжан. Тыын ехеленнетін өйін санатын лаппа сәргәксетен чәпчеден баран бірді түнді біттері. Тылға үлеләбет театр үләһеттері ағадай көсәридігер келбеліне хүләхен мәтәлінен нағарадалын мұттара. Кенелер орталырғар бағылара директор Михаил Решетников, артистар Татьяна Устинова, Сергей Зверев, Христофор Максимов, Яков Кычкин, Федот Андреев, Мария Антонова, Леонид Владимиров, Иван Попов. Музыкаға салаятчы Иван Филиппов, администратор Данил Матвеев, бутафор Гаврил Егоров, костюмер Агафья Кимова, контролер Агафья Тартакынова, Эхулехеттер Дарья Яковлева, Егор Савинов. Оттақ сері бүтек сыллары гарыңырылған барбыт Владимир Торахов, Петр Фомин, дойдуларғар әргелден келен арас кемнерге Юрбадағы государственной көсілжар драматической театрға үлеләбіттері. Мехаво.
Fyodor Labashev sana hıgar palaşa osuruy bu surugun palaşa miyaka ağın edinlererden ekbide katan o ağabın da seri dolanıp tanır bu suruga kündü sanahım palaşa köp Üçügeydik sılcabın Voronezh oğulağıgar Öste huldarı Kırkıha sılcabın Biyehenden taksa Frihi Bilyen tuttu bu Östeği Rıarakan orudiyandan ıtıalıbın Ruan ağız kilometr Irak sılcan Onun seri Rıarakan buğudun ititin ulakanlık bilelik bit Ölür diye ki sana suva Anı sayın kıyını kıtta Dönler bağalak Diyeten suruydum Tığınakın billeri eri Tığınak diyen tabarızlar var kepser Bir kesilcer tabarığım Bir doydulağım Matveyev Mikhail Korula çutalı Bir de korkmaksa bile korula çutalı Kiniliğin kuru Konyoğunu duyabın Oğuladın bir kesilcer bollaktıracı Doğuttor buttuğunan kepseden sana bıdın tarkata bıt. Doydu buttan suru kılalık bin. Doydu sonunun isteye kabağa baha. Olu sakta bın. Büttüm. Biraz tığların diyeti ulakan dünktan bıhı. Eygu olgut Fyodor Labashev. Doksunyu. Yürbe 9 güne, tığınca 900, dördon 1 yıl, dördon 3 yıl. Oo! Sana gele hatırlayabilirler. Gürgütler, koyunları kındı büteceğim. Herge bitiger baran, geçseyetlik gündü. Bastan kol kosuletken de böyle hem var ama. Küçük dağılı. Kızlar, iyi bitiyse yeter yere, batı tutsak hayır. Küçük dağılı baba olacak. Alırım. Aydınlar ve evin yoluna ona nasıl bir yerden
Şeyin oğlakta sanağımızın tüheren soğuğun olurulmuş satanmat. Hatta doyduğumuzun akta hangi tarihe olun kulu tüheren olmamak da oğlatlar ha. Ne kadar ne var? Ayağına atlet gibi koruk olduğunu yedin. Kötü koruk olduğunu yedin daha görüntü ha. Gene. Böyle kim nerede? Ahu yahutan, ahu yahutan. Doğuz Allah kulağına bir kura demine görelim. Biri dörgünü Al carkayanada helime ödülede orta duydu oloğu orta duydu çeyere olanlar nürgün saha olatlara orta duydu dudulun köhemüs gök Mustafa'd kohara tay kohara ostay sen olatak durdun Лабашев Петр Гаврильевич. Театрга реквизитор бутафорунан үлеләбите. Армияға 1942 сыллаққа отайын 6 күнігер ұңырылы бұта. Младший сержант Петр Лабашев ғыраханлық бағыран Витебскай обласка госпитальга 1944 сыллаққа олуңой 4 күнігер сырдық тыйна бұсты бұта. Сивцев Гаврил Иванович, меңе хаңаластан төріттәқ театр артыға. Сериге 1942 сыл атыржа қайын маңнайғы күнігер ұңырылы бұта. Сержант Гаврил Иванович 1944 сыллаққа қолын тұтарыға геройду сери талонуға роқты бұта. Қанна көмілі біте білдібет. Константинов Николай Христофорович, бүліттен төріттәқ. Артыз. Нюрба военный комиссариатының рытынан сериге 1942 сыл атыржа қайын маңнайғы күнігер бар бұта. Рядовой Константинов 1944 сыллаққа қолын тұтары 3 күнігер сери толонуғар үлбіті. Қанна көмілі біті білібет. Федоров Константин Лисеевич, мәңі қаңаластан түріттәқ. Артыз иделәқ. Сериге 1942 сыллаққа атыржа қайын сүйірпі ағыз күнігер ұңырылан бар бұта. 1943 сыл 5 ұйғар сырдық тыйна бұсты бұта. Қанна көмілі біті білібет. Семенов Петр Михайлович, амматтан түріттәқ. Артыз. Уаттақ сериге 1942 сыл 5 ұйын сүйірпі 6 күнігер ұңырылы бұта. Сұраға суық сүппітін тұғынан жонуғар білдері кәлбіті. Босиков Николай Николаевич, амматтан түріттәқ артыз. Сериге 1942 сыллаққа атыржа қайын сүйтбекки күнігер бар бұта. 330 тақсыз немертәқ
военный час ефрейтора Николай Николаевич 1904 сыллаққа Мусустар ыйка өлбіті. Иркутскай область Усольскай районун Мальтаден коратыгар көміллен сыдар. Горбатов Серафим Егорович Нюрба олады, артығынан үлеләбіді. Уаттақ сериге 1942 сыллаққа 5 ыйын сүрбә 6 күнігер барбыда. Радист Горбатов 1904 сыллаққа Кулун тутар сүрбе 1 күнігер сери толону ғырықты бұда. Новгородскай область Старорусскай районун Барки деревіне тегер көміллен сыдар. Артыс Канаев Николай Александрович 4 сылы бұға моста тутар батальонға сұлыс балабыда. Ол кемге Вадалас седех едетін әме бағылан, ғырыған, құтталлақ сұрудақтары қытары толырыры. Сери сіллеті кенене Қодығы Кавкағынан, Украинаннан, Белорусияннан, Польшаннан әркеп біті. Сери күйіннан түміктеметін ел баға істебіті. Дойдудуғар әргеллен кәлен сыняланға тақсырдылы Союз печать районнағы начальнигынан ұғыннық үлеләбіті. Сетиле хыр сылларын кәмнәрігер Нюрба театрын үлхеттері сылайары елері ақсы баққа. Олық күчімәғайдерін көнерін көрсін, албан, келбен, аяр иделерінен бар жан санатын өрі күйден, күйіға кынаттан, идеологическай фронт хорсын байестарын бұғытынан өргөйдақ үйірі үрдік чыпчалын уған сыбыттара. В землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому, как часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Весна 45-го года, как в тебя синий бросил воду, принес жаркий солнечный май. Площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старый израненный битву гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май.
Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез и огня. Звучал он то нежно, то страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены, свободный солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, тот цветущий и поющий яркий май. Вихри пенсэ в русском вальсе сквозь года.
свете, как хорошо, что ночью снятся сны. Как хорошо, что кружится планета. Как хорошо на свете без войны. Как хорошо влюбляться и смеяться. Как хорошо порою погрустить. Как хорошо встречаться и прощаться. И просто хорошо на свете жить. Детство это свет и радость. Уважаемые гости, начинается показательное выступление кадетов. Перед вами участница 9-го кадетского класса средней общеобразовательной школы номер 1 имени Степана Васильева. 4 года назад, 1 сентября 2011-2012 учебного года, начал свою работу практико-ориентированный проект «Кадетская вертикаль», согласно которому открылись 3 кадетских класса, в которых обучалось 62 воспитанника. На данный момент школа выпустила 4 класса военно-патриотического направления. Функционирование профильных классов этого направления стало новой моделью обучения социализации учащихся, которая восполняет необходимость мужского воспитания, создает оптимальные условия для развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося, формирует основу для подготовки несовершеннолетних граждан, служения Отечеству на гражданском и военном поприще, осуществляет профилизацию общего образования в старшей школе, ежегодно
кадеты принимают активное участие во всех военно-спортивных мероприятиях школы, района, республики. Их выступления украшают парад победы, честного ветеранов войны и тыла. Встречи Знамени Победы, мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. Школа гордится достижениями своих воспитанников, призовыми местами на военно-спортивных играх «Спецмедар» и «Факел», успешными выступлениями на слете кадетских корпусов и классов на республиканских военных сборах. Мы будем верою и правдою служить России. Красиво держит строй, и вместе с нами вся Россия. И он, и ты, и я, армейская семья, и этим присягли рукой. Служить России суждено тебе и мне, служить России в удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечо к плечу идут России. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Этот день
победы, день